Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kipende Dr. Bentiri kuti akulandia ni Mariano bwana. Sio mkabiki kwa Bentiri. Chala mamba. Chakula ndani pale pagoma pacholo kuna ndogo hivi kwa sababu kwanza tukabanja ntawi mwana kwa kwa tusiri kabla statu kwa bwana kuna tiambia kule stadium kama ilitokea mbona bwana stadium jasira tayari
Presidenti unakana boya zuo kuno akuta masogulira ofisi ya DC yebe munayamba ndinuyo ndalama inatuka ndinuyo ofisi yambe ofisi ya DC ndinuyo ndio wina anaboya kulata masogulira ofisi imeneyo wina wozungulira muntu tipi wewe Kukuseni, kukuseni, kodu kantela kazi, ali nyirimba, iwekupe kita kusipara koka dereka diwako, kapelande barika, katikani pwese ya pwese kuli anudu pwese kapela, kapwese mpaka chawi, mayankule, abaliatu wa kuchoro. Kuma Presidenti ona boteli pia nakwenda kunyada akuti leo ndi ku headquarters akuwa akuti ndi kujazo south ndikumene kuli headquarters panopa yakumwe yakuno ndimuwe mnawela mngakudaliseni tunakuleni kuna kutrolo ziko kwambiri Chama ndio panga kwambi Obango niaje kwambi Bona onyenye umena walikuli mwana Tapena maiwa Komaka maiwa tengo Kipanga janji meji na hapa Denso kano yamba Demi pia nama abengu Napa na barbacho Sanyana kodi Dibahe kucho at least And barbacho not going at least abwea Mamoda wisani kudi at Zipo By 9 o'clock Achoga bwana kupia kuboma kudu Nazo dabu isakwambi Kame kwa ambassador Revolution na APM Revolution ya mabanganya kwa jibu wane Kiansala ndosa na kwambi Kudim Sayosa daima manipasa Magrot mapesedek 90 something So mataka sino Nifuna 102%. By 2%. That is to figure 102. Ah, yeah, it's 100. President APM, Command to MP1 Benji, Command to Makasa Awili, all to avoid it without being put wrong way. Despite the program B, or since I strictly, no? Mambakaenda and Kamajosin Asiana, training on any good Uyambila Mungu wa mawa Tukawamboma
zikonolisintha Zikolasopano Opataya 5 years ahi Zikolankanza Wanankanza Angola watakuja Angola Sanza inakuja Kiteze inakuja Nyika inakuja Madea Zimeneza vinaisende Funa Kiluduwayo Nato ndikubila kutale Bila kwa Vombe Ndini Kameko Nanga Barundi Pasaimoni Kuende Kisei Kisawe Patruze Nonsi Makawote Matinga Sakumizaja Matandile Kukina Wakavota Kuri Ziko Decision Kamazayo Koto Amauza Salonse Usazika ndicho kwa kwao. Nene maonera pamenepo. Wanasonga kwa mbili. Unasonga pano. Kumunya dira nditu sogoleri wao. Cholo sina kwekese. Agwimba antu waliona pangolini. Mukale nafe panosoma tukulowera. Pavumbwe amene ali malo omaliza ndithu siku la lero pano pa DPP Press tili pano kukutumikirani kuti inu mukhale mukusangalala pamene mukakonzekera kuvotera APM lachiwiri lino. Mukhale nafe pamene sopano tikupita malo omaliza siku la lero pa Vumbwe Trading Center. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.